از نیمه دوم ماه فеврали соли равон дар талу теппаҳои минтақаи Кӯлоб бедоршавии табиат эҳсос шуда гулҳои сияҳгӯш ва баҳмангул рӯидааст. Сокинони маҳаллӣ ин навъи гулҳоро рамзи фасли баҳору наврӯз мепиндоранд, ки бо рангорангии худ ба табиат зебу зиннат мебахшанд. имрӯзҳо талу теппаҳои ин гӯшаи диёри Биҳишт Осо бо рангорангии зебову табиӣ гулпӯш аст. гузориши ҳамкорони мо аз сайри гулҳои сияҳгӯшу баҳмангул дар минтақаи Кӯлоб таҳия шудааст. табиати биҳиштосои мо зинда мешавад ва ин муждагониро аввалин шуда гулҳои наврӯзтаи баҳмангул ва гули сияҳгӯш ба тамоми сокинони ҷумҳурӣ мерасонад. имрӯз талу теппаҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлонро шукуфтани чунин гулҳо зебу зиннат мебахшад ва дар ин мавсим аз ҷониби кӯдакону наврасон маросими гулгардонӣ хона ба хона анҷом дода мешавад, ки ин аз омадани муждаи фасли баҳор ба ҳар яки мову шумо дарак медиҳад. маросими гулгардонӣ, ки онро кӯдакону наврасон ба истиқболи омадани баҳори нозанин ва ҷашни байналмилалии наврӯзи оламафрӯз анҷом медиҳанд, аз қаҳри таърих манша гирифта ҳар сол бо аввалин шукуфаҳои фасли баҳор кӯдакону наврасон бо шеру таронахонӣ ва шодикунон ин маросимро анҷом медиҳанд ва ба сокинон муждаи омадани фасли баҳорро мерасонанд. боридани барфу боронҳо, ки як муддат заминро ба намӣ таъмин мекунад, бо гармшавии боду ҳаво таназзули табиат ба амал омада реша ва тухмиҳои дар таркиби хок буда ба сабзиш ва нашу намо ёфтан шурӯъ мекунанд, ки яке аз аввалин шукуфаҳои баҳори нозанин баҳмангул ё сияҳгӯш мебошад. гули сиёҳгӯш ин гули аввали баҳор аст. аз омадомади гули сиёҳгӯш табиат зинда мешавад. гуле аст ки қадаш 10-15 сантиметр, баргҳояш аз 5 то 30 сантиметр дароз мешаванд. дар пояи ҳар як гули сияҳгӯш тақрибан як ки масалан то 4 гул мешукуфад. гули сиёҳгӯшро дар маҳалҳо бо номҳои гули сиёҳгӯш, гули сияҳгӯш ё гули қаламқош ном мебаранд. гули зебо ва хушбӯи баҳор аст. дар тоҷикистони мо дар қаторкӯҳҳои ҳисор, вахш, ҳазрати шоҳ, ғози малик мерӯяд. якчанд роҳҳои ворид гардидан ба китоби сурх, яъне ба чашм мерасад. яке аз сабабҳои асосии ин зиёдшавии заминҳои кишт, чарогоҳҳо, сохтмони роҳҳо, чидани гул бо пиёзакаш. мо имрӯз дар ҷомеа мушоҳида менамоем, масалан аз ҷониби наврасон ин гулҳоро бо ҳанамон пиёзакаш, хеле ки шумо дар боло қайд кардед, чинда дар шоҳроҳҳо ба фурӯш мебароранд. ин омилҳо то кадом андоза ба нестшавии ин гул таъсири худро мерасонанд? дар ҳақиқат дуруст қайд кардед, чунин ки мегӯянд, вақте ки мо ба тарафи ноҳияи Ховалинг сафар мекардем, дар он ҷо дидем ки дар ҳамон дасти кӯдакон ё дасти ҳамон ҷавононе ки аллакай ҷамъоварӣ кардан ба роҳ, яъне ба фурӯш оварданд. ин гули сиёҳгӯш аслан растании бисёрсола аст. вақте ки бо пиёзак онро ҷамъоварӣ мекунем, ба ҳолати нестӣ омада мерасад, чунки вақте ки ин дар замин бошад, бояд гул кунад, тухм барад ва тухми он вақт ба воситаи тухм онро зиёд карда мумкин аст. вақте ки пиёзакро ҷамъоварӣ мекунад, тухмбандӣ ба амал намеояд. яъне гулшукуфӣ ба амал омадааст, вале тухмбандӣ ба амал наомада, ин гул аз байн меравад. гули сияҳгӯш моҳи феврал аслан дар талу теппаҳои хокӣ сабзиш ёфта, бо зебогӣ ва накҳати бӯи муаттар доштанаш дорои 7 ранг мебошад ва бо сабабҳои гӯшҳои сиёҳранг доштанаш чунин номро ба худ гирифтааст. решаш аслан пиёзшакл буда дар чуқурӣ 1,5 сантиметр ҷой гирифтааст. ҳамин ки хок каме гармиро эҳсос кунад, сияҳгӯш ба нашу намо кардан шурӯъ мекунад. дар қитъаҳои таҷрибавӣ боғи ботаникии шаҳри Кӯлоб чанд навъи ҳамин гули сияҳгӯш барои таҷриба шинонида шудааст. дар қитъаҳои таҷрибавӣ боғи ботаникии шаҳри Кӯлоб ба номи Тилло Бобоев 8 намуди гули сиёҳгӯш, яъне ки парвариш карда мешавад. яке аз онҳо, чигунае ки гуфтем, гули сиёҳгӯш аст, ки аллакай имшаб рӯз шукуфта аст, ки дар илм онро бо номи юнони калай, яъне ном мебаранд. ва дигар намуде ки гуфтем юно бухарика аст, ки ба ҳамагун маълум аст, ки гули наврӯзӣ ном дорад. ва дигар юно нарбута аст. дигар ин ки лептариза ҳаст, викария ҳаст,
این ارکیدی است، پاپاوی است، این که یکچند نمودهایی هستند که در اینجا پرورش کرده می شوند و آنها دوره نشو و نمایشان گوناگون می باشد. از همدیگر به واسطه رنگ، به واسطه ریشه، به واسطه برگ، به واسطه نکه پایه ها فرق میکنند. همین گل سیاهگوش که عموما در منطقه کلوب سبزش می‌یابد، در دیگر منطقه های جمهوری این نمودی گل را بخوردن ممکن است؟ گل سیاهگوش البته در دیگر منطقه ها هم بخوردن ممکن است، لکن بسیارتر این در آسیای مرکزی گفته است، یعنی که در تاجیکستان، در قسمت جنوب تاجیکستان بسیارتر میخورد. برای اینکه این رستنی ها باید نیست نشوند، ما باید یکچند کارها اولا باید به انجام برسانیم. مثلا اون رستنی هایی که در منطقه های کوهی هستند به حالت نیستی آمده ایستادن، آنها رو جمع آوری کرده پرورش نماییم. و دویم اون که خصوصیت های بیولوژی و اکولوژی آنها رو آموخته به دیگران فهمانیم. و سوم اون که مثلا هر یک رستنی که در منطقه محل خود، یعنی که به حالت نیستی آمدند، آنها رو حفظ نموده زیاد نماییم و به محل پیشتر بازگردانیم. با پدر و مادران و جوانان چنین گفتنیم که محافظت رستنی های نادر این قرض هر یک شهروند تاجیک است. هر یک شهروند با خرد و زکاتمند تاجیک وظیفه‌دار است که رستنی ها را باید حفظ نماید. بهمنگل که آن را در دیگر منطقه های تاجیکستان بویچچک نام میبرند، آخرهای ماه ینور و اولی ماه فوریه در تل و تپه های خاکی میروید. همگی دوامناکی شکوفایی گلش 10-12 روز را در بر گرفته گلی زرد زیبا و بوی خوش بهاری دارد. در طبیعت تاجیکستان دو نوع آن را واخوردن ممکن است. همساله این گل زیبای بهاری دشت و دمن و تل و تپه های کوهستان دیار را زیب و زینت میبخشد. تاجیکستان که طبیعتی دلفریب و بی‌نظیر دارد، با شکفتن آن همین گونه گل‌ها ما احساس می‌کنیم که فصل بهار قدم‌های نخستین خود را به سرزمین بی‌شناسای تاجیکستان می‌گذارد. محمد جان بازار، عالم افروزی تقای مراد از شهر کلاب برای برنامه اطلاعاتی خبر.